Welcome to Isinamuva Tutoring kusase uPeter Efoslorus. Ngizothanda ukubonga kakhulu kwabasubscribayo, abalike ama-videos wethu, abakhomentayo nabawasherayo. Ngicela uma ungakakwenzi lokho ukwenze, uturn on the notification bell so that mangipost i-video uzoba notified. Ngizonenzisa i-Human Reproductive System Life Science Grade 12. Specifically female reproductive system. But before siqhubeke ngizothanda ukuthi ngikhumbuze about ama-Zoom classes esiba nawo. Ama-Zoom classes siba nawo every day. I-Maths, i-Physics, i-Life Science grade 12. Siyawarekhoda konke ama-Zoom lessons so that mawuwadinga after i-lesson uzowathola by email. Kulaba bama-Nazaretha-ke ngoJuly kune-winter school ebuhleni, nize-ke sobe sikhona. Human reproductive system. For the fact that sisasekhona we as human beings is because we reproduce. Ukube as-reproduce ngaba sisekho bekuzoba ukuthi nje kwake kwaba khona abantu emhlabeni. But among other things esizenzayo ukuthi si-survive as abantu ukuthi siya-reproduce, sikha nama-offspring wethu. Sizokhuluma-ke nge-human reproductive system, specifically i-female reproductive system. Kumuntu-ke kune-system responsible for i-reproduction. Kumuntu kunama-organs responsible for i-reproduction. Njengoba ngishilo sokhuluma nge-female kule video, kubalulekile ukuthi understand i-female reproductive organ so that uzo-understand the whole system ye-female reproductive system. Okay. Mhlambe masingabuka le diagram lena uyabona ukuthi i-diagram ye-female reproductive organ. Kubalulekile ukuthi ukwazi ukuyilabela le diagram lena. Masukwazile ukuyilabela bese uyakwazi futhi nokugive ama-functions of lezi zinto oyilabelile. Okay. Angazi noma niyabona lana ukuthi lena i-oval noma ithatha i-shape ye-oval lento le. So njengoba ithatha i-shape ye-oval kuhle ukuthi mhlambe singayinika igama lokuthi i-ovary. So this is an ovary. So maye maningi kama-ovaries noma maye u-2, hayi ukuthi maye maningi kahle kahle ngizama ukukunikeza i-plural form ka-ovary. So we have 2 ovaries, kusho ukuthi-ke i-ovary and then kuba ama-ovaries. I hope niyayithola leyo nto leyo. Ngisazokutshela ukuthi umsebenzi we-ovary yini, and then kube khona i-tube lana uyabona vele lento ngathi i-tube vele ibizwa nge-fallopian tube. So maye uthuna-ke abizwa ngama-fallopian tubes. Banokusebenzisa-ke linye igama oviduct igama layo, but asitike to fallopian tube. And then kube khona lana ama-walls njengoba ubona ngathi i-wall vele lento lena i-wall le ibizwa nge-endometrium wall, but asistike to u-endometrium nje siyibambe lapho. So this is endometrium noma endometrium-ke mawufuna ukuthi endometrium. And then la phakathi kwama-walls lana sinento okuthiwa i-uterus. I-uterus lento eniyibiza ngesibeletho, i-uterus. So this is uterus. And then down the uterus la ekugcineni kwayo lana sinento okuthiwa i-cervix. Cervix mawuke wezwa kuthiwa umuntu une-cervical cancer, so sine-cervix lana. And then after cervix sine vagina. I-vagina yiyo yonke le uzofika la ekugcineni le ngi-highlight-ile siyibiza nge-vagina.
and then ekugcineni ke la ngaphandle the outer part of i-female reproductive organs sine vulva noma ke singakhulumi ngayo kakhulu but i-vulva ngicabanga ukuthi ubhalwa kanje uvalva. Okay, yiwo ke ama parts lawa we-female reproductive organ okumele uwazi. Mhlambe indlela esingawasho ngayo, although ngisazoya into detail kulezi zinto engizozisho, but ngiqale ngama ovaries. Into eyenza ukuthi ngiqale ngama ovaries ukuthi vele kune process eyenzakalayo kuma ovaries, and then whatever that is being produced kuma ovaries izophuma ize ku fallopian tube njoba ngilandele nge-fallopian tube, and then i-travel through i-fallopian tube, i-travel through i-fallopian tube, i-travel through i-fallopian tube izofika izoyi-attacha la kwi-endometrium. Remember ngithe kune-endometrium, kunama walls ke la we-endometrium, ifika izoyi-attacha khona, yikho ngize nge-endometrium. And then mayise ikhula leyo nto leyo ikhula igcwale yonke le ndawo lena engithe i-uterus, isibeletho. And then mayisifuna ukuphuma ke leyo nto mayisikhule enough iphuma through yona i-cervix lena kuyavuleka lana loyelena iphume bese ifika izophuma na kwi-vagina ke bese igcine ngaphandle. I hope kuyezwakala. Yikho ngiwalandelanise ngalendlela ke. Okay, umsebenzi ke wama ovaries ukuproduce ama egg cells. So umuntu uneqanda naye, but amaqanda wakhe awaphumeli ngaphandle, kuphumela ngaphandle sekuphumela umuntu useproducile ke lapho njoba sithi i-productive system. Kuma ovaries ke sithi ilapho kuproduceka khona ama egg cells. I-function leyo ama ovaries angizukwabhala kodwa phansi ngizowakhuluma nje. Kuproduceka ama egg cells kuma ovaries. Kubalekile ukuthi ukwazi lokho ukuthi lana kuproduceka ama egg cells noma ama ovum. I-ovum yiyo i-egg cell ngelinye igama. Sijwayele ukusebenzisa yena ovum, i-singular form leni plural form i-ova. Okay, okunye futhi okwenzakalayo kuma ovaries ukuthi kuproduceka ama hormones awu-2. Khona ihormone okuthiwa u-progesterone, sizazokhuluma ngayo. Khona ihormone okuthiwa u-estrogen, sizazokhuluma futhi ngo-estrogen ukuthi ama-hormone enzani lawo. And then mayese produceekile ama egg cells, njoba ngisho ukuthi kuproduceka ama egg cells kuma ovaries, ayaphuma ke ama ovaries eze kuma fallopian tubes. So sesingaya ke mhlawumbe ukuthi yini ke umsebenzi wama fallopian tubes. Ama fallopian tubes are transporter ama egg cells from ama ovaries to the uterus. Futhi ama ovaries ilapho kwenzeka khona i-fertilization. So one function yama fallopian tube ngithe yini, a transporter ama egg cells from ovaries to the uterus. Angithi uyabovela ukuthi fallopian tube is connected to ama ovary nani ne-uterus la phambili. I hope niyayithola leyo nto leyo. So umsebenzi wama fallopian tube yiwo ukuthi utransporter i-egg cell from the ovaries to the uterus. And then omunye umsebenzi i-site of fertilization. Fertilization i-process lapho khona kufuse i-nucleus of i-egg cell ne-nucleus of i-sperm cell. Sisazokhuluma kodwa nge-fertilization bese ke kuzofomeka i-zygote, and then i-zygote izolokhu ikhula agcina kube umuntu. So yona ke leyo process yokuthi kwenzeka i-fertilization yenzeka kuyo ke i-fallopian tube. So kusho ukuthi iqanda mase li-ready ukuthi lingafertilizeka lizophuma lihlale la kwi-fallopian tube, and then ama sperms azongena lana
ekhuphuke efikeke elifertilize leli qanda leli lapho khona sithi umuntu ukhulelwe bese liyabuya ke liza esibelethweni kwi-uterus lapho elizofika likhule khona lize libe umuntu ophelele. I hope niyayithola leyo nto leyo. Ngifuna ukuthi ngibe ngisho ama-functions ngibe ngi-explain mhlambe ama-processes la but ngisazongena kuwo ama-processes and then into engilandele ngayo after inakhunja i-fallopian tube ngithe kune-endometrium. Endometrium-ke yona is-site of implantation and where i-placenta forms. Okay, mangithi site of implantation, mawucabanga igama elithi implantation ucabanga igama elithi plant. So ilapho khona the fertilized egg ifike iyiplant ekhona, imile khona, iyitshale khona. Angazi noma niyayithola mangithi is the site of implantation, mangikhuluma nge-endometrium ngithi i-endometrium is the site of implantation. Kusho ukuthi lapho khona remember iqanda liyaphuma, iqanda likhandeka kuma ovaries liphume kube yi-site of fertilization. Mase li-fertilize lizo-travela lana njengoba ngishilo ukuthi umsebenzi we-fallopian tube is to transport in the fertilized egg to the uterus. So siku-uterus but angeke lize lihlale la i-fertilized egg ku-uterus nje because kungenzeka liyithole seliphuma nge-mistake. So lidinga ukuthi lenze njani for ukuthi lisurvive nalo, lidinga ukuthi lifike liyiplante la, libe planted la kwi-endometrium. So i-endometrium-ke is-site of implantation. So implantation uyambona unoplant, izofika iyiplant ekhona ke la. And then ilapho khona okufomeka khona i-placenta. Sizokhuluma ke futhi ukuthi ini placenta, yiwo ama-functions lawo endometrium. And then after endometrium ngikhulume ngani? Ngikhulume nge-uterus. Okay, sesikhulumile nge-endometrium, sikhulume nge-uterus. I-uterus ke yona it houses and protects i-embryo and fetus during a pregnancy. I-embryo remember izofertilizeka kube yi-zygote, ikhule ibe yi-embryo, ikhule kube yi-fetus and then kube ukuthi iyaphuma ke lowo muntu lowo mase ese-matured enough. So ingane ihlala la esibelethweni ikhulele khona, yikho sithi this thing the uterus isibeletho it houses the embryo and fetus during a pregnancy. It also protects a fetus. So it houses and protects a fetus during the pregnancy. Ungayibeka kanjalo ayihluphi. I hope kuyezwakala. And then after i-uterus sikhulume ngani? Nge-cervix. I-cervix ngikhulumile ngayo ukuthi le mawukuthi sekumele uzale kumele stretche iye nale so that ikhanda lengane nomzimba nayo yonke into zizokwazi ukuphuma mawukuthi usuyazala. So yikho ngi-explainer lama terms lawa with reference to i-fertilization because this is with reference to reproduction okuwukuthi kukhande kumuntu because this is the reproductive organ vele. I hope niyangithola. So i-cervix kumsebenzi wayo ukuthi it stretches noma iyavuleka to allow it stretches and open to allow i-baby ukuthi ipasse through during a childbirth. Angazi noma kuyezwakala. So it stretches and opens to allow baby to pass through during a childbirth. Umsebenzi nje we-cervix lo ngicabanga ukuthi into straightforward. And then i-vagina ke yona mayisiphumile ke ingane sesikwi-vagina njengamanje mayisiphumile ke ingane through i-cervix izoqhubeka futhi iphume ke siyavela ke manje ivela kithi ke thina sisemhlabeni through i-vagina. So i-vagina umsebenzi wayo singasho ukuthi i-birth canal. Kusho ukuthi is the passage, birth passage kahle kahle ingane idlula khona mayizozalwa or i-receiver i-penis and semen during sexual intercourse.
into receive i-penis during sexual intercourse i-vagina. Okunye ke futhi i-passage for i-menstrual blood. Sisazokhuluma nge-menstruation, uzokwazi nge-menstrual blood, but okwamanje ungabamba ukuthi i-passage ye-menstrual blood. So umsebenzi we-vagina is to receive i-penis and semen during the sexual intercourse, is the birth canal, and then is the passage for menstrual blood. I hope kuyezwakala. And then the last part ke is the vulva. Uvalva wami kodwa une-spelling wrong, ngicabanga ukuthi lana unakhunja la uyula kuvalva. Okay. Ngicabanga ukuthi kumele kube uyula. I-vulva ke yona umsebenzi wayo ke uprotecta i-entrance of i-vagina. Remember ingaphandle yona. So yiyo le evalekile ke protecta the entrance of i-vagina ukuthi mhlawumbe ingabi into ehlala ivulekile kube into evalekile so that izo protecta ingaphakathi ke le vagina. I hope niyayithola leyo nto le. Yiwo ke ama parts lawa we-female reproductive organ nama-functions. Okay, ukukhumbuzana kuma-ovaries kuproduceka ama-egg cells noma ama-ovum. Kuproduceka i-ovum kwi-ovaries, and then i-ovum konje mayiqeda ukuproduceka ifuna ukuhamba iyo-fertilizeka, kusho ukuthi izophuma iye kuma-fallopian tube. Kusho ukuthi ama-fallopian tube i-site of fertilization. Mase fertilized the egg izoba transported to the uterus. Kusho ukuthi futhi ama-fallopian tubes transporter the fertilized egg to the uterus, and then kwi-uterus yini konje uterus it houses and protects the fetus during pregnancy. I-endometrium yona ama-walls noma ilapho khona the fertilized egg izoyi-attacha khona i-endometrium. So sizothini ke i-site of implantation izoyiplanta khona kuma-endometrium. So i-site of implantation, and is where the placenta forms. Placenta ke ilento ebamba i-fertilized egg noma i-embryo ukuthi ihlale ibe attached ku-endometrium so that ingezukuslipha bese iyaphuma outside ibody yomuntu wesifazane. And then sakhuluma ngani nge-cervix. I-cervix it stretches and opens angithi to allow baby through during i-childbirth. Kusho ukuthi ingane izokwazi ukuphuma sase sadlula saya kwi-vagina. Sathi i-vagina it receives i-penis and semen during the sexual intercourse. Sase sithi i-birth canal, sase sithi i-passage for menstrual blood. I-vulva yona sathi it protects the entrance of i-vagina noma to the vagina. I hope kuyezwakala lokho. Yiwo ama-functions nama-structures lawa we-female reproductive organ. Okay, sikhulume ngento ebalulekile la, because the whole process ye-reproduction uyayibona ukuthi iqala kahle kahle ekutheni kuproduceke ama-ovum lana noma ama-ova. So ukuze kuproduceke i-ovum noma ukuze sikwazi ukureproduce kuzomele kuproduceke i-ovum eproduceka kuphi kuma-ovaries. Angithi siyavumelana kuma-ovaries. Bese ke le ovum iyahamba iziyofika lapho efika khona, but ake sikhulume ngokuthi kahle kahle iproduceka kanjani ke yona i-ovum so that sisokwazi ukulandela kahle singene into detail kulama process lawa engiqeda ukukhuluma ngawo. Siqale ngokuthi iproduceka kanjani i-ovum. I-process yokuproduceka kwe-ovum ibizwa nge-oogenesis. So makukhulunywa nge-oogenesis ilapho khona kuproduceka khona i-ovum. Kahle kahle ku-female ibizwa nge-oogenesis ilapho khona kuproduceka khona ama-sex cells, and then kwi-male aproduceka ama-sex cells through i-process ebizwa ngani nge-spermatogenesis, ngoba vele kwi-male kuproduceka ama-sperms. So njengoba kuproduceka ama-sperms, i-spermatogenesis, lana kuproduceka
ovum, so oogenesis. I hope niyayithola leyo nto leyo. Ithi siyibheke oogenesis in detail. Oogenesis, igama elithi oogenesis mawulibheka linobani, linogenesis lo vele waseBhayibhelini, in the beginning. So the beginning of the formation noma the beginning of the existence of i-egg cell siyibiza nge-oogenesis. Lapha kuma-ovaries, remember ilapho esithe kuproduceka khona ini ama-egg cells noma ama-ova or i-ovum mayi-1. Phakathi kuma-ovaries kunama-cells esiwabiza ngama-germinal epithelium cells. Lama cells okuthiwa ama-germinal epithelium azoproducer ama-cells noma azo-undergoa i-process okuthiwa i-mitosis, okuwukuthi azolokhu eyidabula elokhu eyidabula, angisho ukudabula to T, angisho ukuthi to multiply, azolokhu eyimultiply elokhu eyimultiplya through i-process okuthiwa i-mitosis. Njengoba ubona sekunama-cells amaningi lawa blue engiwavezile engiwabize ngokuthi ama-follicle cells, asuka kuyo-ke i-germinal epithelium. And then ekugcineni i-cell ezogcina ikhule kakhulu kunawo wonke yiyo le ezogcina seyibiza ngani nge-egg cell. Yona-ke izogcina undergoa-ke ini i-meiosis. Uyayi-understand-ke i-meiosis ukuthi isho ukuthini, lento yokuthi have the number of chromosomes. Remember ubaba ufika nawakhe ama-chromosomes awu-23 nomama kumele ifike nawu-23, so that as a result umuntu ozofomeka ebe na-46 chromosomes njengawo wonke umuntu onormal. Okay, nayi-ke i-ovum ngikhulumile ukuthi lama dots lawa blue ama-follicles, and then lena-ke ephakathi nendawo i-nucleus of the cell. I-nucleus of the cell, okay, this is the nucleus of a cell. And then khona lapho futhi la ngaphandle kwe-nucleus uyas-understanda vele structure se-cell, kuzoba ne-cytoplasm, and then lana-ke outside lana kunento eyi-jelly like noma kune-jelly la ngaphandle la. Le jelly le umsebenzi wayo-ke ukunakhunja nje ukuprotector i-early development of inakhunja i-fertilized egg. So sizothi i-layer of jelly ke le, layer of jelly. Okay, iyo-ke structure nama-labels wakhona lawa kwi-ovum. Sithe kunani, kune-follicle, ngikhulumile nge-follicle, sathi kunani, kune-nucleus. I-nucleus iyo le enama-chromosomes awu-23, and then kube ne-cytoplasm. I-cytoplasm it just nourishes the egg, and then i-jelly i-provide i-protection njengoba sengishilo for the early developmental stage ye-fertilized egg. Remember iqanda leli esilindele ukuthi lingaba fertilized mhlambe makwenzeka kuza i-sperm kulo makwenzeka kuza i-sperm sizolifertilizer. And then njoba, okay, ngicela umsuse lo, and then njoba kuma-ovaries ke, now that sesiyazi ukuthi kuproduceka ama-ovum noma ama-egg cells, kubalulekile ukuthi uyi-understand i-cycle eyenzakalayo kuma-ovaries esiyibiza nge-ovarian cycle. I-ovarian cycle ke ayihluphi, iyo le engiyirepresentelana, but asiyikhulumeni ke khona nizoyi-understanda. Okokuqala, kwi-ovarian cycle kunama-hormones
are involved. Kune hormone lana okuthiwa iprogesterone, kube khona ihormone lana okuthiwa iostrogen. Lama hormones lawa asecreteka la phakathi kuma ovaries, ovary lena, and then lo extender kube yini fallopian tube. I hope niyayithola. But ngicela ukusale sengi-edana nawa amanye ama hormones futhi. Remember le part ye brain lena sithe yini masenza i-brain sithe le part lena i-pituitary gland. So sine pituitary gland lana, pituitary gland. I-pituitary gland ke mina ngikwazi ukulibiza leli gama leli, iproducer nayo futhi ama hormones ayo awu2, okuyihormone okuthiwa i-FSH nehormone okuthiwa i-LH. I-FSH is follicle stimulating hormone, and then LH luteinizing hormone. Okay, into enzakalayo ukuthi umzimba ukuze ama follicles ebe khona, nawo ama follicles la asasemancane lokho yakhula how isiphumile ini i-ovum. I hope niyayithola leyo nto leyo. So mayiphuma ke izoza la kwi-fallopian tube bese ibe fertilized ke noma ingabi fertilized. But yini yenza ukuthi lama follicles lawa akhule? I-hormone esuka lapha engqondweni kwi-pituitary gland. I-follicle stimulating hormone, it stimulates the growth of ama follicles. These are follicles but asasemancane, so into ezo encourage i-growth yawo lama follicle lawa i-follicle stimulating hormone. Kusho ukuthi izolokhu isecreteka elokhu yakhula, lokhu isecreteka elokhu yakhula. Ngithi uyabona ekugcineni igcina kuphase eli1 angithi. Lokhu iyasecreteka lokhu yakhula. Mase li matured enough ilapho khona ke selizorupture khona ke noma lizo buster khona ke bese eyaphuma ke i-egg cell iyolindela ukuthi ibe fertilized. So i-pituitary gland idlala i-role enkulu ke kwi-ovarian cycle because kuzomele iproduce i-follicle stimulating hormone so that i-hormone izokhula. So if i-pituitary gland ayiproduce i-FSH kusho ukuthi if ama follicles ngeke zekwazi ukukhula, and sidinga ukuthi ekhule ama follicles so that ekugcineni sizokwazi ukuthi sibe ne-egg cell eproducekile. I hope niyayithola leyo nto leyo. And then i-luteinizing hormone, i-hormone futhi nayo edlala i-role kwi-process of i-formation noma i-process of i-ovarian cycle. Umsebenzi ka-LH, u-LH umele luteinizing hormone. Umsebenzi wawo ke u-LH ukwenza ukuthi igcine lento le ibaste. Mayisikhule enough kuzomela ibaste so that i-egg cell izophuma kuyo. So i-luteinizing hormone ke encourage leyo nto ukuthi okay, now usukhule enough seku-right manje basta ke bese iyabasta ke. I hope kuyezwakala. So ukubasta kwayo ke futhi kunegama eselibiza ngokuthi i-ovulation. So i-ovulation i-process lapho khona kuphuma from the matured follicle kuphuma ini i-ovum noma i-egg cell, ibizwa nge-ovulation leyo process leyo. I-encourage ubani i-ovulation ilo. Angazi noma kuyezwakala. So la ngikhuluma ngezinto kahle kahle ezu4 eziyama hormones but angakakhulumi nge2, ngisakhuluma ngale 2 leyo kuqala engekho kuma ovary but ene role eyidlalayo kuma ovarian kwi-ovarian cycle.
ngithi mina engqondweni kune gland ebizwa nge-pituitary gland isecrete ama-hormones awu-2. Afika kanjani kuma-ovaries? Lama hormones lawa njengoba eba-secreted from engqondweni ahamba ngama-blood veins. Lo i-blood vein lo o-red, lo o-blue i-blood vein. Afika kanjalo-ke lama hormones lawa kuma-ovaries from ingqondo, but asecreteka kuphi engqondweni by ini? Pituitary gland. Hormones wakhona FSH, hormone yakhona u-LH. Lama hormones lawa yini umsebenzi wawo? Awakwazi ke ukusebenza ngendlela efanayo O2. Asikwazi ukuthi i-level ka-FSH i-increase ne-level ka-LH i-increase. Why? Because u-LH yena wenza ukuthi i-ovum iphume noma kubaste the matured follicle so that kuzophuma i-ovum. So akakwazi ukusekreteka at an early stage ngoba asikakafuni ukuthi i-ovum yethu iphume because ayikakakhuli ngokwanele ukuthi singakwazi ukuphuma. So initially sidinga ukuthi kusekreteke lo while lo engasekreteki kusekreteke lo noma kube ukuthi lo u-at maximum lo u-at minimum. So makulokhu kusekreteka u-FSH lokho esekreteka u-FSH kwenzakalani? Iya-stimulated noma iba motivated noma iba encouraged i-growth yani ye-follicle because kusekreteka i-hormone enze njani? Kusekreteka i-hormone stimulator i-growth ye-follicle. Yikho seyibiza nge-follicle stimulating hormone because it stimulates i-growth ye-follicle. Ilokhu iproduceka ke i-follicle ilokhu ikhula kwenzakalani ngo-LH urelaxile. Ilokhu iproduceka i-FSH i-follicle yenze njani? Ilokhu iyakhula. Ilokhu iproduceka u-FSH yenze njani? I-follicle iyakhula. U-LH at minimum njalo ilokhu iproduceka i-FSH kwenzakalani nge-follicle iyakhula. Ilokhu iproduceka i-FSH kwenzakalani nge-follicle iyakhula. Ilokhu iproduceka i-FSH kwenzakalani nge-follicle iyakhula. Mayisikhule ngokwanele-ke i-follicle sekuzomela manje ku-take over ubani? U-LH. Umsebenzi ka-LH ukuthini? Usezo-encourage-ke noma uzokwenza njani? Uzokwenza ukuthi ibaste manje le follicle ekhule kakhulu. Ibastelani so that izo-release ini? I-egg cell esiyibiza nge-ovum. I-release to ini? Fallopian tubes okuyi-site of ini? Fertilization. Kungenzeka ibe-fertilized, kungenzeka ingabi fertilized. Uma ingabanga fertilized izohamba iziyophuma ma uya kuma-periods noma ma umenstruate. Uma ukuthi fertilizekile izohamba iyoyiplanta lapha so that izokwazi ukukhula into yayiplanta so that izokhula. I hope kuyezwakala lokho. Okay. Angiphumeke kuma hormones aproduced i-pituitary gland. Ngikhulume ngama-hormones aproduceka lapha kuma-ovaries. Before ngikhulume ngama-hormones aproduceka kuma-ovaries, mhlambe kubalekile ukuthi wazi ukuthi njengoba kunama-developmental stages wayo lama follicles lawa, i-follicle iqala ibe ncane ibizwa nge-primary follicle, ibe nkulu ibizwa nge-secondary follicle, bese iba matured enough ibizwa nge-Graafian follicle. Nali igama lakhona Graafian, angazi noma bawu-2 or A follicle. Mase kuyi-Graafian follicle isuke isikhule ngokwanele ukuthi singabhasta bese iyabhasta-ke as a result of an increase in the secretion of ubani? U-LH izobe isiyabhasta-ke. Okay. Mase ibhastile kwenzakalani-ke ngalo ade noma nge-container yakhe, let me say i-container yakhe. Ngoba uyambona ukuthi uyayibona kahle kahle i-egg cell lana, but khona into enye futhi lana nayi egg cell, but there's other things lana. Yona-ke le container noma lento akade iphethe i-egg cell yenze njani uma ukuthi isibhastile i-egg cell? Lento le cell yenze njani? Igama layo ibizwa nge-corpus luteum.
lento le ungayiphambanisi ne-corpus callosum engqondweni ibizwa nge-corpus luteum sorry. Kuyenzeka ukuthola ukuthi i-corpus luteum remaina noma i-maintainer isize yayo but uyabo kule diagram lengiyivezelana ayi-maintainanga isize yayo. Mawuyibheka le corpus luteum uyayibona ukuthi iya-degenerate noma iyaphela because iqale yaba kanjeni siyaqala yancipha iyagoqeka isigoqeke kakhulu and then ayisekho. Kusuke kwenzakaleni-ke mawukuthi i-corpus luteum iya-degenerate. Okokuqala okubalulekile ukuthi i-corpus luteum isecreta ihormone esiyibizwa nge-progesterone. I-progesterone-ke i-hormone emaintaina i-pregnancy. Okusho ukuthi mawukuthi umuntu ukhulelwe silindele ukuthi kulokhu kusikritheka i-progesterone yambolo philo ka-progesterone kahle uphika pregnant noma ka-pregnancy. So u-progesterone kahle is the hormone of pregnancy. It's either iyasikritheka mawungakabi pregnant so that izokuprepare for ukuthi ube pregnant noma should it happen kuwenzeka i-fertilization kube ukuthi-ke uyakwazi ukuremaina pregnant angazi noma niyangithola. And then mawukuthi usukhulelwe-ke isizolokhu isikritheka kakhulu ama-hormones kawahambisani. U-progesterone akakwazi ukuthi increase and then no-estrogen increase. Maku-increase u-progesterone, u-estrogen kumele ethe ukwehla ededele lo ukuthi edlala umsebenzi wakhe. Nalo mayekhuphuka futhi lo kumele ehle ukuze ededele lo ukuthi edlala umsebenzi wakhe. I hope niyayithola leyo nto leyo. Kubalulekile ukuthi ukwazi lokho. Okay. So la into enzakalayo ukuthini as ama follicles ekhula from primary follicle to secondary follicles to Graafian follicles kusuke kuproduce kubani u-estrogen kakhulu. Why kuproduce ku-estrogen? Remember lona yena okumaintain i-pregnancy. Manje maintaineka kanjani i-pregnancy ngoba kwaqanda lelo elizokwenza ukuthi umuntu ebe pregnant alikakaphumi. So kusho ukuthi mayisakhula lezi umuntu osebenzayo ilo u-estrogen usazobona ukuthi kahle usuke enzani. And then mayiselikhule enough ukuyiqanda ngendlela ukuthi laphuma laya kuma ovaries lo sekuzomela emeke ukuba secreted bese kuba secreted lo. Why kuba secreted uprogesterone? Wenzela ukuthi makwenzeka ukuthi leliqanda njengoba seliphumile lifike laba fertilized akaqhubekeke imaintaineke ipregnancy. Kusho ukuthi i-corpus luteum kuzomela ilokhu inkulu inganciphi throughout because iyo i-corpus luteum kahle esecreta ubani uprogesterone. So mayincipha kanti wena ukhulelwe kusho ukuthi ngeke kusaproduceka uprogesterone. Kusho ukuthi usuyabhayiziseka ke njengomuntu okhulelwe. Angazi noma niyayithola leyo nto leyo. Okay, ithi sibheke-ke indlela akenza ngayo u-corpus luteum mawukuthi ukhulelwe noma awukhulelwe so that uzoyi-understanda kahle mhlambe ngokwama diagram ngikuvezela ama diagram wayo lento le engikhuluma ngayo. Uyakhumbula ukuthi during the sexual intercourse awu-2 ama possibility. It's either uzoba pregnant noma ngeke uze ube pregnant. Okay. Mawukuthi ube pregnant kusho ukuthi iqanda libe fertilized. Mawukuthi awukho pregnant kusho ukuthi iqanda libanga fertilized. Now ithi sibheke ukuthi kuma ovaries kusuke kwenzakalani mawukuthi upregnant kusuke kwenzakalani mawukuthi awukho pregnant. Remember sithe thina iprocess iqala kuphi? Iqala ekutheni ayikho i-follicle izo developer from i-germinal epithelium bese undergoa i-mitosis asolokha yakhula alokha yakhula but kugcina kuwina L1 mawuthatha ukubheka from la sekuye L1 sekule L1 lele L1 lizobe undergoa in the process meiosis to halve the number of chromosomes because we need to give 23 chromosomes and then ubaba also needs to give
23 chromosomes, so kumele yenzeke meiosis. Okay, in the process of the developmental stages we follicle from primary follicle to secondary follicle to Graafian follicle, yini eyenzakalayo from engqondweni kwi-pituitary gland kuzoproduceka ini noma kuzosecreteka ini u-follicle stimulating hormone, u-encourage ini i-growth ye-follicle, u-follicle stimulating hormone. Iproduceka kuze kube ukuthi okay selikhule ngokwanele manje seku-right follicle stimulating hormone sesibongile, bese ku-take over enye i-hormone okuyini, okuyi-luteinizing hormone. I-luteinizing hormone izokwenza njani? Izokwenza ukuthi the Graafian follicle ibaste, njengoba uyibona isibhastile la, kusho ukuthi sekwenzeke ini, kusikhritheke lana i-luteinizing hormone. But le process le oyibonayo la yokubhasta ibizwa nge-ovulation. Umuntu mayithi uya-ovulate kusho ukuthi kusuke kwenzeka lento yokubhasta kwani kwe-Graafian follicle. Sengiqedile ngama-hormones awu-2 lawa asuka kwi-pituitary gland ezozofika kuma-ovaries through ama-blood veins. Khona-ke ama-hormones aproduceka khona la kuma-ovaries. Eyokuqala i-estrogen, kuqala yona i-estrogen. I-estrogen yenzani-ke yona? Kusho ukuthi as i-follicle ilokhu ikhula from primary to secondary, kuzolokhu kuproduceka i-estrogen, lokhu yaproduceka i-estrogen, kusho ukuthi nayo encourage kahle ukuthi kulokhu ilokhu ikhula i-follicle. Mayisikhule ngokwanele-ke kwenzeka i-ovulation, sekuzomela i-estrogen iyeke-ke manje lento eyenzayo ku-take over, just like u-follicle stimulating hormone ebeyekile kwa-take over u-LH. Ne-estrogen kumele iyeke ku-take over u-progesterone. U-progesterone-ke uzosecretheka mawukuthi kufertilizekile ephinde secretheke elokhu esecrethekile throughout the pregnancy. Why? Because umaintaina i-pregnancy, hormone yokumaintaina i-pregnancy uprogesterone. So into engiyinotisayo-ke noma engingayibona ukuthi ngidecide ukuthi umuntu ukhulelwe noma akakhulelwe, whether or not umuntu pregnant, ngizojudge by ukubuka ini i-nature ye-corpus luteum. Remember, corpus luteum yini, it is what remains of ini i-Graafian follicle after the ovulation has taken place. Angazi noma sikhona isilungu esinjalo. So uyabona ukuthi i-corpus luteum ayisehli manje, silokhile size eyiyo, ilokhile size eyiyo. Kusho ukuthini? The person is pregnant. Remember, progesterone uphuma kuyi-corpus luteum. So njengoba ingehli kusho ukuthi even ne-level ye progesterone ayehli, therefore the person is pregnant. And then the opposite is true for umuntu ongekho pregnant. Uyabona, this person is not pregnant. Why? Because i-corpus luteum degenerated. Uyabona ukuthi inciphile yaze yaphela. Kusho ukuthi kwenzakaleni-ke umuntu akakhulelwanga. Therefore mayingakhulelwanga kusho ukuthi njengoba iphumile lona uzogcina ephuma-ke outside ibody yomuntu wesifazane, and then lo mayidegenerator ephela u-corpus luteum sekuphinde kuqaleka futhi phansi le process lena yokuthi kustimulate-ke i-growth yama-follicle. Kusho ukuthi kuzoba ukuthi use-take over now that uprogesterone ube secreted lana, wancipha wangabe saba secreted kakhulu. Kusho ukuthi kuzokwenzakalani? Uzoqala-ke futhi e-take over u-estrogen, u-estrogen e-take over ekhulise ini ama-follicles. Mayisekhule ngokwanele kuzolokhu kurepeatheka nje le process le, njengoba nihlale nazi ukuthi kunento okuthiwa i-cycle kumuntu wesifazane okuyi-menstrual cycle, and then mawukuthi kukhulelwe-ke kuzoba enye-ke process yokukhulelwa kwakhe. I hope kuyezwakala. Okay, so that is so understand kahle i-role ka progesterone no estrogen. Ithi sibuke i-uterine cycle. So i-uterine cycle i-cycle eyenzeka ku-uterus, njengoba ubona i-uterine unayo i-uterus phakathi. So i-uterus, remember sithe isibeletho, this part. But-ke i-uterine cycle-ke ikhuluma kakhulu nge-endometrium, ukuthi i-wall le endometrium kwenzakalani ngayo. Le wall lena ayi-remain-ke constant, sengisho ukuthi i-thickness yakhona ayihlali
ilento eyiyo njengoba uyibona ngazuthi kule diagram le engiyivezile lana ingaka iwall. No kuyenzeka iwall ibe thick, kuyenzeka ibe thin. Leyo process leyo kuyenzeka in a cycle of 28 days under normal circumstances. Yenzeka in a cycle of 28 days. Into eyenzakalayo ukuthini le wall lena icontrolwa i-thickness yale wall lena yiyo njalo le wall le oyibona la yiyo i-endometrium wall le noma i-endometrium yiyo yonke le. Okay, i-thickness yale wall lena icontrolwa ama-hormones lawa produceka la kuma ovaries. Remember sithe sinama-ovaries lana kuproduceka ama-hormones awu-2 okuprogesterone o-maintain pregnancy oku-estrogen niyakhumbula ngithi o-encourage-ke i-growth mhlambe masingayibeka ngaleyo ndlela, but ngoba sesifike la ku-uterine cycle sesizokwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Okay, into eyenzakalayo ukuthi mayiqala i-cycle iqala ngokuthi le wall lena angazi noma ngizothi idilike yini, but le wall lena iyawa njengoba ubona this is blood kahle kahle leli igazi leli. So kusho ukuthi le wall lena iyawa, le wall lena i-rich ke ngegazi kusuke kuyigazi lawa ama blood veins. So kunegazi eliningi la kule wall le. So into enzakalayo ke ukuthi mayiqala ngisazokhuluma kodwa ngayo i-menstrual cycle le ngizobe ngikhuluma ngayo. Lifike liwe leli wall leli. Into enza ukuthi liwe is because noma kusuke bese secreteka more of u-estrogen bese eyaqala futhi u-estrogen mase luwili wall, let's say from la eqale esecreteke kusho ukuthi uzama ukwenza ustimulator ini i-development of i-thickness noma wenza ukuthi i-wall ibe thick. So mayilokhu i-developer iba thick usamile uprogesterone usasemncane kusasebhizi u-estrogen elokhu secreteka mase liphumile-ke iqanda kuzomele manje kwenzakaleni ku-take over ngisho ukuthi masiyenzekile i-ovulation sekuzomele manje ku-take over uprogesterone. Naye futhi uprogesterone umsebenzi wakhe la ku-uterus noma ku-endometrium ukuthi ezokwenza ukuthi i-wall manje ibe thick kakhulu-ke manje ibe rich futhi kakhulu kunakuqala. Why? Because manje njengoba sekwenzeke i-ovulation iqanda seliphumelele kuma-fallopian tube, anything can happen. Sengisho ukuthi kungenzeka lo muntu ebe pregnant makungenzeka enze i-sexual intercourse. So kusho ukuthi ke progesterone ufuna ukwenza njani? Ufuna ukuthi le wall lena ibe thick kakhulu ke kunakuqala. Ebezama unakhunja u-estrogen ebezama ukuthi eyenze ibe thick. Angithi uyabola ukuthi iwile i-wall angithi. Yathi mayiqeda ukuwa weza u-estrogen wazama ukuyidevelopa le wall lena ukuthi eyithickine so ibe thick to a certain degree, and then after ovulation sekumele yeke phela u-estrogen bese kuzubani kuza uprogesterone. Uprogesterone ke yena uzosebenza kwangempela. Why? Because yena vele ulidinga leli wall liqine lokho kwangempela, li thick futhi lokho kwangempela, so that makuza i-fertilized egg izoyi-attacha. Remember na i-wall izoyi-attacha kube ukuthi i-attacha kahle i-wall li thick enough ukuthi ngakwazi ukuthi iyiplante khona la. Angazi noma niya understand leyo nto le. So progesterone ke uzoproduceka kakhulu, ama blood veins azoba makhulu to supply more blood to i-endometrium. Iyo ke into eyenzakalayo leyo kwi-uterine cycle. So mawukuthi kwenzekile ke wangaba fertilized, i-egg yangaba fertilized, kusho ukuthi sesizoqala after u-day 28 sesizoqala futhi ku-day 0 kube ukuthini seliya degenerate i-wall iyawa. As a result sibona igazi la umuntu uya kuma periods umuntu, and then sekuzoteka over ubani manje
u-estrogen futhi wenzani u-estrogen ufuna ukukhulisa i-wall le degenerateile iyakhula i-wall until kwenzakaleni kwenzeke i-ovulation mase kwenzeke i-ovulation useyama kancane u-estrogen bese kuzo progesterone vele ufuna ukuthi ibe tikho kwangempela le wall le so uzofuna ukwenza ukuthi ibe thick kakhulu kusho ukuthi uzosupply more blood i-thickness increase kakhulu so that makwenzeka kuza the fertilized egg izohlala kahle la mayingabanga fertilized kuzophinde sibuyela ku day 0 futhi bese iya degenerate futhi kanjalo yiyo ke cycle leyo esingathi mhlambe i-menstrual cycle although ngi-explain ngiuser i-uterine cycle but kuyafana kahle bengizama ukukuvezela ukuthi umsebenzi wama hormones aproduceka kuma ovaries okuprogesterone no estrogen uphinde uzosebenza ku-uterus laphana ku-endometrium okuwukuthi ucontroller the thickness of the endometrium lama hormones owu2 acontroller the thickness of endometrium owu2 enza ukuthi endometrium ibe thick but lo omunye uyenza ukuthi ibe thick kakhulu uprogesterone I hope kuyezwakala because yena usuke prepare for i-pregnancy remember uprogesterone i-hormone emaintaina i-pregnancy okay ngicela ukukhuluma nge-menstrual cycle but i-menstrual cycle ngizokhuluma ngayo ke nginivezela from ama follicles and then nginivezela ama levels wama hormones owu4 nginivezela ne thickness of the endometrium and then sodlula ke siye kwi fertilization and gestation. Okay, ngizoyichaza ke i-menstrual cycle ngisebenzisa le diagram le sizo-analyze nje i-diagram ngendlela ukuthi siyiqala la phezulu size lana size la but sohamba ke kanje angazi noma niyangi-understand. Okay, okubalulekile okumele ukwazi njengoba ngikhuluma ama-cycle awu2 ukuthi kune-cycle okuthiwa i-ovarian cycle kune-cycle okuthiwa i-uterine cycle but lama cycle owu2 kahle ayiyo i-part of i-menstrual cycle. Okubalulekile okumele ukwazi ukuthi acontroleka kanjani ke ama-hormones during i-menstrual cycle. Okay, into eyenzakalayo ukuthini ukuthi remember sithe at the beginning kuba ukuthi kuzokhandeka ama follicles siyavumelana so makusakhandeka ama follicles kusho ukuthi ilapho khona silindele ukubona ukuthi u-FSH ebe at maximum kube uye ihormone esikhritheka kakhulu while kusakhandeka ama follicles. So uyabona ukuthi kukhandeka ama follicles siyambona u-FSH uyophezulu kunawo wonke ama hormones noma kuno LH because u-FSH uhamba no LH. I hope niyayithola leyo nto leyo. And then kwenzakalani ke ngo-estrogen while kusakhandeka ama follicles u-estrogen uye ongaphezulu ka-progesterone. Remember uprogesterone we-pregnancy so yena uzoba khona mase i-follicle isibe khona waze waba pregnant umuntu. So kusho ukuthini ke kusho ukuthi uprogesterone initially mayisasemancane ama follicles silindele ukuthi uprogesterone ebe ngaphansi estrogen ebe ngaphezulu. I hope niyayithola leyo nto leyo. Kwenzakalani ke nge-endometrium wall noma nge-endometrium mawukuthi ama follicle asa developer. Remember ama follicle njengoba developer afuna ukuthi ephume noma kuphume i-ovum ibe fertilized bese iyoyi-attacha ku-endometrium. So in the process ke kusho ukuthi mayisaqala ama follicle ekhandeka i-endometrium endala iya-degenerate noma iyawa bese kuphuma angazi noma itheme right ukudegenerate but iyawa bese kuphuma igazi okuyinto esiyibiza nge-menstruation. Njengoba ubona la i-endometrium ukuthi iyawa sithini i-menstruation.
menstruation leyo process leyo kuwa kwe-endometrium. Leyo nto yenzeka from day 1 ke to day 7 njengoba bevezile kule diagram le. And then after silendele ukuthini mayise iwile i-wall lena kuzomele ikhandeke because siyabona ukuthi ama follicles aseyakhula manje asezoba matured enough kusho ukuthi sesiku secondary follicle la isiyakhula izogcina isiba i-Graafian follicle. Kwenzakalani nge-wall? I-wall isiyaqala iyayiprepare but for now kusase ubani? Kusase u-estrogen owenza ukuthi i-wall ibe thick. Uyabona ukuthi vele u-follicle stimulating hormone is still leading lana because isakhula vele i-follicle. Kanjalo u-LH usasengaphansi. I-estrogen isiyakhula ke manje ikhula kakhulu la because uyayibona ukuthi ifuna ukwenza njani ukunakhunja ukukhulisa le endometrium wall le noma le endometrium. So mayikhula ke endometrium izokhula ngendlela ukuthi okay isikhulile manje kakhulu kanjalo ne follicle isimatured enough ukuthi singabasta. Akusamele ke u-FSH manje ebe-secreted kakhulu. Sekuzomele enze njani? Ngithi uyambona manje usegcina uya ngaphansi u-FSH ubani otake over ubani u-LH luteinizing hormone. Remember luteinizing hormone vele u-encourage lento le esiyibiza nge-ovulation ukubhasta kwe-Graafian follicle so that kuzophuma i-ovum. Ibizwa nge-ovulation yenzeka ngo-day 14. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi around day 14 kwenzeka i-ovulation. Ilapho khona luteinizing hormone isi-at maximum isize yadlula ubani u-FSH ngoba vele asadingi ukuthi kustimulate-ke ini i-follicle. Why singadingi ukuthi kustimulate-ke i-follicle? Because le follicle lena eqeda ukukhipha i-ovum kungenzeka le ovum ibe fertilized bese-ke sekukhandeka umuntu. Akusamele-ke siqhubeke siproduce amaqanda ekubeni umuntu evele pregnant ngoba iqande lokuthi sifuna ukuthi umuntu ebe pregnant. I hope niyayithola leyo nto le. So uyabona ukuthi lana kulesi stage esikuso usemkhulu manje ubani u-LH. Why bemkhulu u-LH ufuna ukuphusha iqanda ukuthi liphume. Mase liphumile ke iqanda kuzokwenzakalani? I-luteinizing hormone isizokwenza njani? Isizokwehla. Uyayithola. Iyehlelani? Ukuthi okay njoba yehla u-estrogen ezonakhunja ezongazi ukuthi naye obvious vele kumele yena ehle so that kuzongazi ukuthi kutake over manje ubani u-progesterone. Sorry u-follicle u-estrogen ngithini manje angisaboni kahle kahle ngididwa yilamakhala lawo uthisho bheda kanje. Okay ngithi mina after kwenzeke i-ovulation silindele ukuthi manje u-estrogen, remember u-estrogen at maximum because abezama ukuthi le wall ibe thick enough ngokwe-level yakhe akakwazi ukwenza i-wall ibe thick. Bese usezokwehla ke manje udedela ubani? Udedela manje u-progesterone ukuthi qinisa kakhulu ke wena i-wall. Why wena uqinisa kakhulu i-wall? Ngoba vele wena umsebenzi wakho ukuthi i-wall uyiqinise kakhulu. Should it happen umuntu abe pregnant vele uyi-hormone yokumaintaina ini i-pregnancy. Angithi uyabona ukuthi ukhuphuke kakhulu u-progesterone. Angithi niyabona. Kwenzakalani ngo-FSH? U-FSH ugcina manje uhambela la phansi. Angithi uyambona. Although ke engaphezulu ka-luteinizing hormone but uhambela phansi. Now uyabona ukuthi kwenzakalani ngoprogesterone? Uprogesterone uyehla manje. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi umuntu akabanga pregnant. Buka la kwenzakalani? I-corpus luteum yenze njani? Iya-degenerate. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi umuntu akabanga pregnant. Buka lana i-wall yenze njani? I-wall isiyaqala manje iyehla futhi. Kusho ukuthi umuntu usezongena kuma-period la. Uyayithola leyo nto leyo ngobani akabanga pregnant. If bebe pregnant le wall lena ibizo maintaina i-thickness yayo kanjalo uprogesterone bezoqhubeka ekhuphuke emaintaine i-maximum secretion yakhe kanjalo u-FSH ebezolokho ephansi no-LH bephansi. I hope niyayithola yiyo ke menstrual cycle leyo.
let's say umuntu ukhulelwe ke manje liphumile iqanda iovum yaba fertilize kwenzakalani noma after iqanda lifertilizekile yini eyenzakalayo. Okay, i-fertilization i-process lapho khona kufuse i-nucleus ye-egg cell ne-nucleus ye-sperm cell. Asikhohliwe kodwa ukuthi i-egg cell igama layo i-ovum. So makufuse le two lena okusho ukuthi zihlangana ziba into eyi-one. Iyo ke into esiyibiza nge-fertilization. Ziyafuse ke to form into esiyibiza nge-zygote. And then ikhuleke i-zygote. Kusho lese kuyisele eyi-one kahle kahle ehlangene na 23 chromosomes. So rena 46 chromosomes. Ena 46 chromosomes. U-23 chromosomes imthathe kufather, u-23 chromosomes imthathe kumother. As a result iba nobani no 46 chromosomes. And then isizokhula ke manje ayisadingi ukuhalfa the number of cells. Isidinga ukwenza njani ukwenza into okuthiwa i-mitosis. Kusho ukuthi izolokhu i-multiplier, ilokhu i-multiplier, ilokhu i-multiplier, ilokhu i-multiplier. Kugcine sekuwumuntu-ke njengoba sazi ukuthi umuntu is a multicellular organism. But yenzeka kuphi i-fertilization? Sishilo ukuthi the site of fertilization in fallopian tubes. But ayikhuleli ingane kuma-fallopian tubes. Izosuka ihambe, mayilokhu ihamba, remember sithe ama-fallopian tubes futhi omunye umsebenzi is to transport the fertilized egg angithi to the uterus. So izohamba ke through ama-fallopian tubes iziyofika ku-uterus, but mayilokhu ihamba undergo ama-developmental stages, ibikade i-zygote, izohamba undergo i-mitosis bese iba yenye into esiyibiza nge-morula. Iphinde undergo futhi meiosis bese mitosis angazi why ngithi meiosis undergo futhi i-mitosis bese iba yenye into esiyibiza ngeblastula. Kumele ukwazi ukuyi-identify from i-diagram lezo zinto lezo. Bese kuyo-implanta ke ku-endometrium kufomeka into okuthiwa i-placenta lapha bese iyakhula ke zibe yi-fetus. Fertilization into enjalo. But sikhuluma nge-egg cell ne-sperm cell. I-sperm kodwa asikakakhulumi ngaso. Ngicela ukuthi ngikhulume ngaso mhlambe kancane i-sperm cell ne-egg cell. Mhlambe sizoyi-explain ukuthi lento ihamba kanjani. Okay. I-sperm ke yiso leso sibonayo lapha phambi kwakho. Sine-tail i-sperm. Remember i-sperm singena through i-vagina sikhuphuke size siyofika kuphi kuma-fallopian tubes. So ukuze sikwazi ke ukuhamba because hayi ukuthi komile phela ngaphakathi kune-fluid, kunama-fluids. So ukuze sikwazi ukuhamba sidinga ukuthi sibe ne-tail ezosisiza ukuthi siswime i-sperm. So i-tail isiza ukuthi i-sperm sikwazi ukuswima its way to i-fallopian tube where there might be iqanda. And then iphinde futhi after tail i-sperm sibe nento okuthiwa i-mitochondria. I-mitochondria ke umsebenzi wayo kwi-sperm cell ukunikeza i-sperm cell i-energy so that sizokwazi ukumove. Remember siyamove sifuna ukuyofertilizer iqanda. So kuzomela sibe ne-energy, kuzomela futhi sibe ne-tail esizokwazi ukuswima ngayo. And then kube ne-nucleus futhi kwi-sperm cell. Umsebenzi we-nucleus ke wona noma singathi i-nucleus iyo le ene-DNA ngokwazi kwethu. Shuthi nama-chromosomes awu-23, awu-22 awumzimba eyi-1 ye-sex ke njengoba sazi. And then i-acrosome yona ke ile part engaphambili le ela ibizwa nge-acrosome. Umsebenzi ke kwa-acrosome noma i-acrosome inama-enzyme kuyo. Ama-enzyme enzani ke wona azama ukuthi esize ukuthi ethambise le layer le so that izogcina i-sperm sikwazile ukungena ngaphakathi bese le nucleus lena ikwazi ukufuse nale nucleus le bese kuba into esiyibiza ngani ke nge-fertilization. I hope niyayithola leyo nto leyo. So kusho ukuthi kahle kahle i-acrosome njengoba inama-enzyme, ama-enzyme azama ukuphusha against lana enza ukuthi kube penetrable kahle angazi penetrable noma ubani kodwa akwazi ukupenetrate
so mayipenetrate ke ngene ngaphakathi ke bese ziyafuse ke iyo ke fertilization le. I hope niyayithola leyo nto le. Ibalekile ukuthi uyiunderstand ifertilization banokusho ku-exam ukuthi awuyi-describe mhlambe i-process esiyibiza nge-fertilization. Kulula uzokhuluma nje ukuthi isperm senze njani lento ukuthi nayi kahlahle i-diagram ye-fertilization angazi noma ayabonakala yini lama sperm cells. Sperm cell, sperm cell, sperm cell, sperm cell, sperm cell. Akufani neqanda. Umuntu wesilisa ukhipha ama sperm cells amaningi but umuntu wesifazane ukhipha iqanda eli-1. So maliphuma iqanda eli-1 ama sperms amaningi azofuna ukuzongena kulo leliqanda leli elifertilize but kuzoba i-race yokuthi ubani ofike kuqala ubani okwazile ukupenetrate. Lo ongenile wakwazi ukupenetrate isizoqina ileya lena yeqanda yenza ukuthi ingabe esakwazi ukupenetrate engasakwazi ukupenetrate bese kuba ukuthi ke kufuse lethule engaphakathi kungaze kungene wonke umuntu ezofuse ngoba kuzokhandeka enye into esingayazi. I hope niyayithola leyo nto le. Ileyo nto nje kuphela nge-fertilization. And then kuba ukuthi ke mase li-fertilize iqanda selizo undergo ama developmental stages okuwukuthi lizosuka lithi mitosis libe yini imorula, lithi mitosis libe iplastula bese lithi liyo implanta lapha kwi-endometrium. Ithi ngikhulume ngokuthi mhlambe ke malihamba ke lama stages wayo bese lifike leyayi implanta lapha kuzokwenzakalani ke. Okay, ithi sibheke nayo i-diagram. Uyabona ukuthi okay sifamiliar nale process le sifamiliar nayo. Ilapho khona kuzofike kukhule ama follicles kusho ukuthi u-FSH osecreteka kakhulu kuno LH in that case. Ngapha nalo ubhizi uyakhula kusho ukuthi u-estrogen osecreteka kakhulu kuno progesterone. And then mayise matured lona uba matured enough ubizwa nge-Graafian follicle. Lapho ke mayise i-Graafian follicle uzoyeka u-FSH ukusecreteka kakhulu bese kusecreteka kakhulu LH bese enza ukuthi ibaste bese yaphuma lo i-ovum okuyi-ovulation le process lena. Kanjalo lana usesecreteka kancane estrogen secreteka kakhulu progesterone olinda ukuthi mayekhulelwa lo muntu bese elokhu eqhubeka secretekile ukuze kuzomaintaineka i-pregnancy. Okay, lo i-corpus luteum into esiyaziyo le already. Now uyabona yini ukuthi ithe mayiphuma i-ovum ngoba ama-area yasikhombisa ukuthi ihambe kanjani. Ithe mayiphuma i-ovum yavele yahlangana nama-sperms. Uyabona ukuthi la kunama-sperm cells. So ihlangane nama-sperm cells i-ovum kwenzeka i-fertilization kungenzeka mhlawumbe ingenzeki but ngokubuka kwethu sibona ukuthi yenzekile ngoba manje uyabona ukuthi le cell lena isiyenze njani manje isi-undergoa i-mitosis. Undergo i-mitosis izifike kulesi stage lesi stage lesi mase kuhama cells amaningi yiyo le ade ngikhuluma ngayo engithe yini imorula. So kusho ukuthi mawuchaza lesi stage lesi from kwenzeka i-fertilization until izygote yoyi-attacha lana kusuke uchaza lezi zinto ukuthi okay after the fusion of i-egg cell ne-sperm cell kuzofomeka i-zygote, a diploid zygote. And then njengoba uyibona i-diploid inamanakho nje awu-2 angithi uyabona ama-chromosome kalo ubaba umama. I hope niyayithola leyo nto le. Bese ke i-undergo i-mitosis okusho ukuthi izodabula whatever number of chromosome enawo ilokhu iyenza leyo nto leyo ilokhu yenza leyo izi-reach lesi stage lesi lapho khona semaningi isinegama okuthiwa yini imorula. So la sesinemorula bhala nje umorula wakhona ibizwa ngemorula mayise kulesi stage lesi. Iphinde idevelop futhi uyabonga ngathi morula but sekune space yabo lento emhlophe le ispace kahle igap lena into engazuthi mhlambe kanje ama cells lawa ama cells but kune gap khona la okungekho khona ama cells la iba into kanjalo ke ibizwa ngeblastula mayise kanjalo.
so kuthiwa iblastula iyo ke le iblastula ukuthi ubhalwa ngeblastula wakhona, and then bese ke iblastula izoyi-attach la sekuyinto esiyibiza ke akuseyona izygote sekuyi embryo. But-ke uma ungafunda kwi-textbook bazokutshela ukuthi le process le yenzeka after how many weeks or after how many days kwenzeka yonke lento le. Into engiyinotisayo ke la ukuthi sekwenzeka into okuthiwa i-implantation la i-implantation, ngoba ngiyayibona ukuthi iblastula yami isiyaqala imila ama-roots, but asiwabizi ngama-roots, ngizokutshela igama lakhona. Iyayiplanta kahle kahle iba nama-roots so that izohlala la ikhululeke. Okay. Ilento okuthiwa i-gestation. I-gestation-ke lapho khona i-embryo i-attacha kwi-endometrium and then ikhuleke kuze kube ukuthi isiyaphuma-ke emzimbeni womuntu. Okay, ithi sibuke na i-diagram, mhlambe so understand ngale diagram le. Okay, yiwo ama-fallopian tubes njengoba ubona sekuthi umuntu okhulelwe lo. Fallopian tube and then le i-placenta le. Ngizokuchazela-ke mhlambe ngizokwenza i-diagram la esimple ngikuchazele lezi zinto lezi. Kube i-umbilical cord, amniotic fluid, amnion, i-fetus, i-uterus, i-cervix, i-vagina. Izinto familiar nazo njengamanje la i-vagina, i-cervix, i-uterus, fallopian tubes, ilezo zinto kuphela. Ithi sikhulume ngalezi ezinye. Into eyenzakalayo ukuthi let's say i-wall le. Let's say i-wall le ngikhuluma nge-endometrium wall. Mawukuthi ifika iblastula izoyi-attacha la kwi-endometrium wall, izofica i-wall i-thick. So mayi-thick isuke iqinile nokuqina, i-hard i-wall for ukuthi ngakwazi ukuthi i-attach. So izokwenza njani-ke yona-ke iblastula lena izofike inama-enzymes la ngaphandle. Ama-enzymes azozama ukuthi ethambise i-wall, eyenza ukuthi i-wall ibe soft ngama-enzymes wayo so that izokwazi ukuyiplant. Mayisethambile-ke, mayisithambile i-wall, sinale part le yale blastula, let me call it blastula. Sinale part le blastula okuyi-outer part, bese siba nale part le ye-blastula okuyi-inner part, if I can say mhlambe. Angazi noma niya-understand. So le outer part ye-blastula inegama layo, le ibizwa nge-amnion. Amnion. Njoba nje uzwa sesine amniotic fluid isuka from kusho ukuthi fluid ekwi-amnion ibizwa nge-amniotic fluid. Bese le part le engaphakathi le eyi-attachile ibizwa chorion. Cishe ngathi chorionic, ngifuna ukuthi chorion. So amnion, chorion. Angazi noma niya-understand, but the whole thing bekuyini? Bekuyi-blastula. Now into eyenzakalayo ukuthini-ke ukuze ihlale lento le, now that isithambisile lana, ukuze ihlale kuzomele izame ukuthi ikhande remember this is implantation eyenzakalayo la. Kuzomele izame ukukhanda into okuthiwa remember this thing ihleli lana ngendlela ehleli ngayo, but ayihlelanga kahle maye kanje. Kuzomela ikhanda izinto engazuthi ama-roots kanje so that izoba planted ngendlela e-right. So lama roots lawa ngoba awakwi-chorion, so azoba ama-chorionic villi. Angazi noma uvili yini leli gama, angizazi lezi zinto zokubiza amagama. Angazi noma kuyezwakala. Ngizama ukuthi uyi-understandisise kahle lento le. Sithe leni amnion, sathi chorion, ama-chorionic villi-ke lawa, ama-roots lawa ayi-attachayo. And then la ngaphakathi kwe-chorion and chorionic villi khona into ezomila la okuthiwa i-placenta, kushuthi i-plant nje emilayo.
kuthiwa iplacenta igama layo. Iplacenta yiyo le okuphuma kuyo into okuthiwa i-umbilical cord. Lapho khona ingane ezobe attached khona mawubhekisisa kahle uyabona ukuthi okay lana nayi iplacenta yethu, iplacenta yonke lena and then i-umbilical cord le. Angithi uyabo bathe i-umbilical cord and then iplacenta and then chorionic villi ilezi zinto lezo oyibona engathi izandla noma ama fingers. And then lana ke phakathi kumele kube ne-fluid ukuze ingane ingalokhu inyakazi lokhu ishayiseka kabuhlungu, kumele kube ne-fluid la ngaphakathi. Le fluid lena ngoba iphakathi kwi-amnion sizoyibiza nge-amniotic fluid, kusho ukuthi fluid eya kwi-amnion. I hope kuyezwakala. As i-fetus idevelopa la ngaphakathi kwi-amnion kuzomele ikwazi ukumuva kahle la ingashayiseki kabuhlungu. Therefore la ngaphakathi kuzoba ne-fluid ekhona. Because le fluid le ekhona iphakathi kwi-amnion. Remember this is an amnion. Uyakhumbula ngithi i-amnion. So le fluid izobizwa nge-amniotic fluid. Why? Because iyi-fluid ephakathi kwi-amnion. I hope kuyezwakala lokho kubalekile njengoba ubona lana besivezele i-amniotic fluid. So sikhulumile ngeplacenta now, sikhulumile nge-amniotic fluid, sakhuluma nge-amnion. Ayikho-ke into esingakhulumanga ngayo, even ne-umbilical cord ngithe i-extender from i-placenta. Sekungaba ukuthi-ke mhlawumbe sikhulume ngama-functions walezi zinto-ke. Ingane-ke isiyaqala-ke iyakhula-ke from ayiseseyona manje ingabe iblastula noma i-embryo isiyini isiyi-fetus. Kubalekile-ke mhlawumbe nokuthi wazi ukuthi iba i-fetus after isikhathi esingakanani. Umsebenzi-ke mhlawumbe masingaqala nje ngayo i-amniotic fluid ukuthi yini umsebenzi we-amniotic fluid. Umsebenzi we-amniotic fluid owokuqala ukuthi uprotect i-fetus ingane ngithi uyakhumbula. Angizukwabhala phansi ngizowakhuluma nje kuphela. I-amniotic fluid protector i-fetus against chemical injury. Mechanical injury, ngifuna ukuthi mechanical injury, sorry. I-protect ingane against ama-mechanical injuries. Kusho ama-injuries njengama-shock hazards kanje. Izinto ey'ngaba kanjalo. Iphinde i-prevent, remember ngithe iyamanzi njengoba iyi-fluid nje into eyamanzi. Iphinde i-prevent i-dehydration, kusho ukuthi kuhlezi ku-moist la noma ku-hydrated phakathi lapho kunengane khona. I-maintainer futhi ne-temperature of i-fetus, kusho ukuthi mhlambe kube cool nje kungashisi kakhulu kungabandi kakhulu. Iphinde allow futhi i-free movement ye-fetus. Kulula ukuthi imove mawukuthi angithi uyayibona into elengayo vele mangathiwa bekunomoya ibizovele mhlawumbe umama mayinyakaza ivele ishayiseke ngapha nangapha uyangithola. So makunamanzi akukho lula uyabona vele mawukuthi usemanzini awuvele nje uhambe nje kalula. So into kanjalo uyiprotector kanjalo ke noma iallow kanjalo i-free movement. Yiwo ama-functions lawo we-amniotic fluid. Umbilical cord yona inama-arteries. Ama-arteries niyazi ngithi ukuthi amanakhunja. Nifundile ngalezi zinto lezi zama-arteries nani. So ama-arteries-ke wona akhera noma aphatha umbilical cord kunama-arteries awu-2. I-umbilical cord kahle kahle into ebukeka kanje. Into ebukeka kanje umbilical cord. Sorry. I-cord lena bese la kuphuma izinto mhlambe ngizothi ama-pipes but akona ama-pipes, ama-arteries nama-veins. So kuyaphuma kuphume bese kuphume futhi elinye. Into kanjena-ke umbilical cord. Anomsebenzi lawa u2. Umsebenzi wawo is to carry deoxygenated blood and waste product from i-fetus to i-placenta. So i-placenta kahle kahle ilento umama nengane aba-communicate ngayo. Remember niyazi ukuthi umama ingane
esesiswini idla through uma wayo, so i-communication ilana kwi-placenta. Mawukuthi ingane kumele ithole oxygen is through i-placenta, mawukuthi kumele ithole nutrients is through i-placenta to i-umbilical cord to ingane. I hope niyayithola leyo nto leyo. So ama-functions-ke we-placenta enama-arteries awu-2 akhera oxygenated blood and deoxygenated blood and waste product from i-fetus to i-placenta. Remember, ma i-deoxygenated i-blood kusho ayina oxygen, kanti ingane ifuna i-oxygen kakhulu. So i-oxygen from in other words kahle i-gas exchange le engikhuluma ngayo kuwukuthi carbon dioxide from fetus to placenta, i-oxygen from placenta to i-fetus. Leyo nto engizama ukuyisho kahle. And then kube khona futhi i-vein khona la kwi-umbilical ephethe ini i-oxygenated blood njengoba ngishilo nama-nutrients namanzi nawo wonke ama-substance mhlawumbe angadingwa ingane. I-placenta yona umsebenzi wayo uyayibona ngithi i-placenta i-point of attachment of i-fetus nengane njengoba ngishilo ukuthi i-connect ingane nomama. I-allow-ke i-diffusion of nutrients from umama to i-fetus. Mangithi diffusion of nutrients ukuthi ekwazi ama-nutrients ukudlula la from umama to ingane without igazi likamama negazi lengane mixing, ngoba akumele limix igazi likamama negazi lengane. So izama ukuthi yenze into kanjalo. Angazi ningixolele bafethu, i-life science mina vele angiyazi. Ngiyabonga kakhulu kodwa ningakhohlwa ukusubscribe.